koka baganga cyapa n'icyoha k'ekitende jeni kaboni abatura batunjira kumanyisibwa kurabira umucandiko ekirugiro mu baje musisi advocates and legal consultancy kandi kirabira mu office ya RDC itakeri niringana hectares 250 ry'umuruka ogwanya bahoko twakwandikira n'abahandikira RDC kandi turi gukorera umuntu wo bari kweta kabani ariwe mukama we cyapa ekiri kushangwa muri kibare broker 86 proti yo kubanza cya Butare embereji etabwira abatora b'umwanyugo okwika akutaho urukiko orwebembirwe mukuru w'entebe ya kabiri uwo muruka ikikuru cya byona neco kubeta mukamanya ekikugendo mmezo koraho re endigito obe nomanya ngo tandike kwiruka kumi byawe ebyaro mwenda eririho amakarshanju hatene byo bishobanjirirwe kandi abatora bari hakushaba government okubahwera hanshongeji ito tukatembura turaguze tembura barukutubereza nanka nebibanja turukuheza ikisi cyamara kiringisha obwe buri mwaka ki nkaga nena icyo kubanza nimbahumuriza muhumure tina kwenda kubiho mwitakere endagane yakoze urweba kweta Buganda agreement 1900 mukajihuriraho so umuntu wena arukira iminga ngo aine Maryland hano atura nkahi abantu aho bakurire bakazara abana n'abana bakazara abandi n'abandi bakazara abandi ubwo muntu atura nkahi kabani oriyo mucandiko tine orukumanya bitaba hine omugenzo vaye tatereza owafiro myaka yankaga obar kugira ngo mukama kamuhamayiro ine myaka yanjye guno gwatikume guntanditse kandi kuno nyine myaka nkaga n'eshatu kaza nkaga n'ebiri mu kwezi kwa kasatu nibwe mpika muno wakabatari mu muntu Ndakiranta munonga no kugira ngo utereza ngwita kandi yatereza arita emyaka nkaga n'indijo maze mutakare babushoro za kuvuza bateka ona maze makuru gejo myaka yona ataka tugambiraga ngo cyapa cye akakireta akatwereka akajyangwe cyapa kiruhu tukacumanya ngo kiruhu hati cyo kirugire hati twabasa kugambaho na bamwe ombaje musisi advocates and legal consultancy ahasuma kandi nshongezi yazigambaho ati I think my letter to the RDC to seek his assistance in the survey and to sensitize the people. This is not an exercise of taking them away from the land or stealing it, but it's for the advantage of those who want to have titles for the pieces they already occupy. Nobody is going to occupy another person's land. No, we are not going to allow that. Aba bashisha bari sente babuzuru kuzita kandi baziho muri itwe tino umuntu atarakomusoro hati kuba kuzurundana bamara kuzurundana bazireta kandi kuzitubingiza hati ikintu cyo mucerebe ngo n'ikintu cy'umuntu ntabwo cyo tuza kusharira nk'eshenda amakuru agagasha kwa Timothy Mushabe omuri Kitagwenda.